جار كسلاف لو بنت تماشافان بريز بولتانا ساعات 6 دس بيتكي كرم كن ابجي جريمترين سلمتشن پشتی ایریشا پککه لسر درگاه پیشابوری برپرسی خلاصی نوریا پیشابوری گوت پککه برگرتنا درگاه ده برپرسه به بونه در بسمونه های سالان سر بنچاف کرنا راگهانکات فرهاد حمو انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا دا اخوانیت بلاغ کرد شوابوری تروریستین داعش ایریشی سرگوندکی کردان لسینور ناحیه شوان یا بسر کرکوکه و کرن جارکدن گروپین چکدار گوندوار عین عیسا تو باران کرن دنباش ایرو شنگو کره دامزرینری کم پارتی بنابه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا نور الدین زازا سردان نویزگاه پیوندی اجتماعی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کرد سردان ده روزنامه‌وان فواز به جرمانی هنگام رخصتنا اروپا یا پدکسی آمده بو جالی سعید عمر برپرسی نویزگاه پیوندی اجتماعی پدکسی دکتر احمد ملک و هاتم پیشوازی کرد ده هفدیتنه ده بحث داوین پیشاته لسر آسا روجاوای کردستانی کرد ده داویه ده سعید عمر برپرسی نویزگاه پیوندی اجتماعی پدکسی آلا کردستانی دیاری شنگو نور الدین زازا کرد. اروها شنگو نور الدین زازا سردان روزنامه‌وان و راگهانکارین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کرد ده بحثا دیروکا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کرد ده هفدیتین ده تکسکر کو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهسترین پارتی لروج آفای کردستانیه پشتی ریشا پککه لسر درگاه پیشابوری برپرسی خلاصی نوری یا پیشابوری شوکت بربهاری داخویانی بلاف کرده دا گوت پککه دبرگرتنا درگاه ده برپرسه لپیش چاوین چکدارین آسایشا پیده به صدان چتین جوان شورشگرین بسر پککه و ایریشی خلاصی نوری یا درگاه پیشخابوری ده نافبر حریم کردستان و روجاوه کردستان دکر وان تکدران به مولوتوف دار چوف و کوران ایریشا خواه انجام دا هولدان در باز ببن ده انجام ده چند زیرافان و هیزن پارستان سینور به تندی بریندار بون و زیان گهاندن اوتومبیلین آگر ومراندنه لسر و مجاره شوکت بربوهاری برپرسی خالص سینوری یا پیشخابوری داخوانیک جبورای گشتی بلاف کر تیده راگ هاند دماسه مهانه به فرمان پککه دوکون لسر خالص سینوری یا سیمالکا یاد نوور حریم کردستان و روجاوای کردستان ده هاتنه دانین و روزانه بدار زوره خلق تیده تینه کوم کرن و به بلند کرنا آل و حماین پککه و آویتنا سلوگان و درشمان لدجی حریم کردستان او خلق تینه هاندان سرباری همو کریار شرفروشی ین پککه لبل دیسا جبر برجواندیا گشتی و البرچاف گرتنا روشا خلق روجاوای کردستان وان خو آرام را گرت و تو کارودان نشان ندان ناوری ده داخوانی خود آنی زمان جه داخل و شرمزاریه روژا چارشمه 15 برچله پککه به وی که راناوستیا و بهتر جه 100 کسان لبرچاو خلکه و آسایشا پیده یا سیمالکا به مولوتوف و کوران بریا پرا ناوره پیشخابور و سیمالکا ایریشی سرخال پیشخابور یا سینوری کر ده انجام ده هجمار که زیرافانان به تندی بریندار بون و جامن اوتومبیلین آگر ومراندن ین خالا سینوری شکاندن شوکت بربوهاری تکس کرد که مبستا پککه جوی کاره تنه تکدان و شواندنا روشا حرما کردستانیه هروا ریگری کرنه لی برجواندین گل کرد لی روجاوای کردستانیه جبرکو خالا پیشخابور تاکاریه هاتونو چونا خوشکو براین روجاوای کردستانیه
اوریا دابین کرنا بجیوا خلک روجاوای کوردستان لورا پکک به وی کاره و گرتنا خالا سینوری یا پیشخابور زیانک گهانده به خلک سیویل ل روجاوای کوردستان. هروها پکک برپرسه دبر راوستاندنا هاتونو چونه و گرتنا خالا سینوری ناوارا هریما کوردستان و روجاوای کوردستان ده. بله تماشاوان بريز لسر في مجاري رادوستن لسر إيريشا بككيا شفا درباس بوي لسر خالا سينوري يا بيشا بوري رادوستن دميواني من لسر في بابتي هنا بريز عبد الكريم ميراني اندامي كوميتي انا بندي يا بدكسيو بريز منال حسكو شروبكاري سياسيين ها بريز عبد الكريم ميراني مرأة مدايب خير هات ما تتكم بريز عبد الكريم يعني اف كريار نتشتكينوية بريانها قالك جاران بفيرنجي إيريش لسر خالا سينوري جاليه جوانين شورشگر آلیگرین پککی هاتیه انجام دان لدیجی هریما کردستانی کونک جی هاتیه وگرتن لسر سینور داکو پککی خلکی لدیجی هریما کردستانی هم بده دما کو سلوگان دجمنان تخوین لدیجی هریما کردستانی و ایریشا وان لسر خالا سینوریا پیشابوری تکرن جالیه پککی و جالیگرین پککی و چش رو وجره تکرن دم باش دما تماشاوانی وجی باش بی راستی مثلا که کردواری هیا بیجی او قانیات و آویجی بخوی لازمت برا ناویجیه لیجه داخل راستی اف ایدئولوژیکا ها چه پیاده به یانجی پککه به همی گاوا او دستی گوجورا دریج دبی او دستی کاریا واکری او درگه گو خدمت واکری همی گاوا خوازن آستانگا پیدا بکن طبعا اف آستانگی چارچوبه سلسله قادیرو دیجه یعنی اف کومک خلق انا به اکودو و گریدا جری فرندوم دست پیدا که جاگر کرنا کرکوکی و جاگر کرنا شمکاله و حتی اف آجاوا و فوزا گل دورا زمانی چی بو بهنجتا در مال قطابیانو و هر واسه او هجرا کومی چی بوی چوی بلاروسیا و کاری هاته کنن جبوی تشویه سمعت هریما کردستان بکنو و شنگاله و هر واسه دیما هیک تشی اوا چی بوی دوی دریه سینوری فشخابور و سیمالکا یعنی خلک ما حمید زانن اواش 2011 وره حتی روجا ایرو او درگه تنه درگه وحید بو گو آلیکاری دوی درگه هیرا گهشت خلک ما ای روج آوای کردستانی یعنی به هزار طنان به هزار سیاره آلیکاری خدمت گذاری هر تشتاک دوی درگه هیرا گهشت خلک ما روج آوای وکی تنفیسک گوش بوی خلک ما چگو همین درگه پیشا واد نگرتن و اوجی وکی بریارا جناب سروک هرم سروک وارزانی دو وقتی دا بریارا کدا و اب درگه هاته فکرن و چی پیشوازی پنابراتی دا هاته کرن و هر وسانه يعني قافله آلیکاریه چوی بروش آوای کردستانه يعني اب کاری اینو تکرار راستی تشتکی سیره یعنی وکی پیکنوکیه اب همین چارچوبه راستی معامله کا کریتا لستوگه کریتن اب سر خلک مرا درباز نابیتن راستی خلک ما تگ هشتیا و باش لستوگا فهم که اب همین تنه آستانگین همش بوی اش قواره هرما کردستانه مع الاسف همشیش بوی آستانگا پیدا بکن جبوی اب بابت لکته گشتن آنگو یک ریزه نامالا کردید و جبوی آستانگا شو مسئله را چی بکن چگو هر گاوه که افرز گریکت چه بیش او همی گاوه آستانگا چی دکن یعنی پشتی هاتنا شاندی امریکی بو روشاوه کردستانی و روشانا و البرجا و حفدیدن چه ببنو و شنی جارا کدی ابدارون ساندنه بردوام ببن نابینا ما که انا کسب نابینا پارتی پیانا که اوا آستانگا چه دکن تنه جبوی ام مسئله ها باش بکبه جبوی ام مسئله ها نچه سری اب همی دیارن و آشکارن جبوی خلک ما و خلک ما باش و مسئله تیدگی و تجارا خلک ما مثلا نای خواپاندن آدجی یعنی اب مثلا سینوریا یا پیشوابور
يعني ابد دوسي هي بك او دوسي هي بده يدي فكرتنو خلكي بريز عبد الكريم يعني هركس دزانه لسر خالا سينوري بيشابور سيمالكا خالن بيادي لسر سينور هنا ريفبريك الويداري هي يعني دما كوجوان شورشگر خالن بيادي لسر سينور درباز دكن اريشي خالا سينوري يا بيشابور دكن يعني دفرده چاوا کاریه درباز به اف نشانا چیه؟ مش ترى قلت يعني اف نشان مادام ريفابري هي مادام او ريفابريا هندك تشد تخاصم دي بيش هندك قلب قاصد دي تخاصم كسوكا استيا انجمن الاجتماعي الكردي ده اما اثبات شوي همي كسي شوي همي ملاتمك و اب ادارها هيج او بروجي كنينا وكردك يكريزيا كي ناماديا كردي ده شبكه أنا خو يعني بيستهكس توهاند دتيني سر سينور بقول كسر هربا كردستاني يعني شو فايدة ويننا شو ضرر ويننا يعني ضرر وين هي فايدة ويننا متخص اشتب بظهن يعني دما كو جوانن شورشگر ام بيجن خالا بياديا سينوري درباز دكن بموافقة ويانجي بكولي فقرة إريشي ام بيجن خالا سينوريا بيشابوري دكن كبران دافيجن چه خویا کرن کی دستلات الروجاوای کردستان دفرده قالوا قصد پیدا ریوبریا روجاوای کردستان دکن یان جوان شورشگر ریوبریا دکن اداره روجاوات کن يعني بخشكا هيجا يعني مسألة كردواري هي بيجي كسلك روجي بيجنگ وشيري روج بيجنگ ناي وشارتن يعني هر کس زانه گو پیاده با اوامر خواهش قندیل ورد گری افتش تک اشکاليه آدنشي هاگر نواسابه باشه عبدالله اوجلان يعني سوريات انه بدات الى بلينكرين يعني ما خونه بحرا مرمره هاتيه پیشقابوري شو بحرا مرمره پیشقابوري نينا عبدالله اوجلان هرما كردستان نگرت هاگر راس بيشن اول بيشوا بكري هوا سينور نصيبينيا و سريكانيه بلا هرولي بلا بسلوغان بلين ممكن تاخذها ازاد كرنا عبد الله اوجلان بده يعني اب حمي امر قنديل وتجاره بياده قنديل بنابويا وبياده نكارش قنديل بابي وحمي بريار وتشفى ايش قنديل ورد تشتكي واضحه ونحن تفسير وتاويلانه بدم بريز منال حسكو جين ها اوجي القلميه بمر امديه بريز منال هفدما تباش به شروكاري سياسي منال حسكو تبليمت به برسيار پککی به کریاری و هندانا خلکی لدیجی هریما کردستانی به تایبتیج علی جوانی شورشگر آرمان جاوی جوی کریاری چی و هندانا خلکی چی لدیجی هریما کردستانی سپاس ريزو سلاف جوي واش بوي تماشاوانا جوي ميفاني و مخابن براستي دماغو بوير تشيد بي امتين بوير مناقشه دكن لي امنا وگرن بي بوير جبوي چه بويا جبر دراستي ده حكي دولت دامو دزگيوا هنا دوار استراتيجي ده جپيش را پروژه خود تینن و جبرگو پککی وکما آنیا زمان پروژه دجمن پیشتی 2011 تما گو دور تسلیمی کر ایرو روش حتی کار به دور جاره کدی تلکی تسلیمی رژیمه بکه اف بیاره ایرو ریددن یعنی وکی نمونه دماغو جمیل بایق بری چند ماه کی تصریح دا نسبتی تکلیه و برژیم سوریه را ما او آخفتنا جمیل بایق لبرچعب ندانی دماغو مرات قریلان تبیجه ما خو حاضر کریش بویم عفرینی و گریس پیو کوبانی رزگار بکن لگرک ام پیشی باشور صافی بکن جبر اونا آستان گنجمره گرک ام وینا فهم بکن چما تیگرتن سسه هجوما گو ایرو لسر پیش خابوری تیتا کرن اف هجومانا پلانکا زلال و دیاره اف هجومانا لگور برجواندی گفتگو لگر رژیم شام ایرو تما گوته ده گفتگو کرن حتی کار به جاره کدی ترکی خال سینوری حتی کار به دوره به چاوا رژیم تسلیمی واکر جاره کدی تسلیمی رژیم امانتی خوبشون ده بگیره دوی ورن دوی ده سینور بگیرن تما گو سینور بگیرن ملت کردستان ده بندست سوریه ده ایکوی برچیبونه ده ایکوی تعداییه ده این ملت گلک خرابینه بینه دوی داره ده پکه اید ناوا ملت پروپاگاندا که ای سبب گم برای خود دن شامه سبب اساس او گو باشور ریل برمدگری نانه ما خود که درماج برما خود که ریل پیشیا منابینه بدن شامه ام و پلان مخابن مناقشه نکن ام و شما بویر چه بویر جبر گو پلان لپیشتا بویر یا ناونا
یا ناونا وقتی گو ام ورنا راستیه میزنن گو ایرو پگکی به 900 کیلومتر حدوده به ترکیه را پر خالصی نوری را نفت به خوارن به درمان به نقباوی و گروپا دا تیتا فروتن و بازار تینا کرن لی وقتی گو توری پیش خابور که ایرو وک رحک جروج آواره جکرده کردستانا دبن دست سوریه ریا و رحکی دی دیوانا کیه زرارش وی گرتناها بینه کیه ایشه جه بینه ملتا اف ملت جی که دماغو وی ایشه بینه پکه که ای کاری به بزلالی لیست که خواه خیانت خواه لسر ملت درباس که بیجی ام مجبورم شامیره گفتگوی بکن راستی دوی داره دیا راستی پلانا داگر کرا یا گو به دست پکه که ایرو تیتا زلال کرن باش برز تبحثا يعني ارمانجا سركه اللي سر داخستنا درجه سيمالكا بيشابور تكر تقول يعني يكجا ارمانجين سركه كو خلكن روجافاي كردستاني ورا دور بيج كرن برتشيبون لي بيدا ببا هفدمي تخوزم اماجا بيبكم يعني هفدمي داخستنا درجه سيمالكا بيشابور ام بيجن ريجيما اسجي تبايا درجه خوا ين لقل بيدي داخستيه قرطيه تقول يعني بلانك هاتي داريشتن دوي درباري ده ارمانج لدو داخستنا توايا درجهان دور بيج كرنا خلكن روجافاي كردستانيه داكو ام بيجن بيدي قسدي شغل كير ديار بكن كو خلك روجافاي كردستاني هاتنا دور بيج كرن كو برجيبون بيدا ببا كو نافچين روجافاي كردستاني رادستي ريجيما اسد ورا كرن يعني بس تخوازن حجتك يتقارن كو نافچه رادستي ريجيمي بكن جارة كدن ارمان جواني سركه لدو داخستنا درجه اوه بێگومان وەختێک گوتێ ڕەوشا سووریە بگشتیت مەزێنێ بێچاوە لەڤاتن درەخی دەرعای دەهاتە کردن بێچاوە درەخی عفرینێ وا دە ئێ بێ مەسەلەک ناودەولەتی درەقەمێرا ڕێجیما سووریە و تورکیادا ئێ لەسەر وا گفتوگۆ پێکردن دەبێ پێشی گروپێ چەکدار هەر یەکیژ ئالیە خۆ بە گروپێ گۆوی لەسەر عەردێدا ئاتنە ئاواکردن یانی وەکی نمونە داعش بێچاوە پر خدمت جواری جیماره کرد اوی گو ایرو لسر عرضی دخوازن رولا وهبه پکه کجی پارچک وکوی وک حشدا شعبی وک داعش یک جوا گروپا والیست که دجمنو داگر کرا ایرو دفیدر د ملت قامش رو پرس بکی به پشتی 20000 شهید ما پشتی عفرین و گریس فی سره کانیه و پشتی به هزار ویران کرنه و پشتی به هزار کشتن و تالان کرنه باشه امی ولو با ارزانی نزیکی رژیمی ببین ملت وی پرسه بکی لی دوی داره ده پککش بوی خاطره کربه بزلالی و بهشکرا و به مطرس و به حسابا بکی پلانا رژیما شامی پیک بین الگور آخفتنا جمیل بایق دوی درگه بین گرتن گوریل پیش ملت نبینه و ایرو روش بگومان طریقامش رو طریحسیشا دیر که حمکو عاموده و طریق گلک دفره ملت گای استکی دبی خوزی رژیم به نه افن ها پلان اوا پلان انو چاوا اوه ملت گهن استکی گو ملت ایدی خوشی که داخوازا رژیمی بکه به نه افنابن وش خود داخواز دوی داره در رژیم ایرانی بر رژیم شامیرا به چاوا بزانبون اف کسانا آنین و دور تسلیمی واکرن و جاره که دیتر که چاوا ای دوری وگرین بن سها رژیمی و بدن زلال کرن که رژیم او کسا ایگو کاری ملت بپارزه لدراستی دم رژیم زیده نیو ام بیژن سکانج ملت سوریه در بدر کر و کشت و ایران کر و ایرو روش پکه دوی آرمانجه ده دسته وی زلال بو لآلیه رژیمه بو و دسته وی کشتنا انسانا ده زلال و دیار بو او کسی گو ایرو کرد خورد کچو خورده کرده درقای دیرا زوره ده هاتنا شهید کرن اوانا کشتنا اوانا گرک ایرو روش دراستی ده ملت برچعدینه پکه او دانه کشتن دبر رژیمه که گو ایرو مافی ملتکی به دهن سالا پیل دکی و بندست دکی باش برز عبدالكريم تيم جمت تخوازم نارينا تا بزانه بمدوي درباري ده تشرفيا برز منال تشاوا تدبينه تلقل نارينا وياك وباكاكي تخوازه بلانا رجيم اسد بجيبك ابنافشين ما يجي ين كردي رادستي رجيم اسد بك بريافان كريارا بتايبتي داخصنا درقها يعني هر معناه وسط تتخيا كرن يعني معناه وسط ديال هر كثيره أنا هاجر مثلا نأبي يعني أبل رجعات كرن هركز دزاني تشتغل رجعات سري خلك ما يكفرت كرن أو رجيم بعث أو قارب سري خلك ما نكريه يعني تشتغل هادي كرن حتى شرف عندن بيش طالان كرن بيش كوشتن بيش سرمندان كرن بهر شيء وياك سر كرده بن كوادر ما بن مشوطان يعني أب حمي رجيم أب كرن نكريه
يا واضحه يعني ليه ايلو عمل بنا بروجيكنا خلك ما تشتكي ما تخازي ملاطي ما تشتكي ما تخازي ام بهيفينا ملاطي ما خلك ما تشل الولا تشل دربي ولا تشل اوروبا همي دنيا يعني سلام مثلا بس اواج قلنا اخوها بي اواج راي اخوها بي قالوا قلتنا درجه سينوري اس مالك خدمتها كيدك يعني خدمتها خلك مناكي خدمتها ملاطي مناكي فايدا كرنا اصلا خدمتها يك ريزا مالا كردين ناك يعني افهمي بتشارچوي بتا ايك اشي او شي او گو اشي بهلوطنا قضيه كرديه فيشكرنا قضيه كرديه رجاوي كردستانيه فيشكرنا هستنا تواتيل دفخل بخلقي كرد رجاوي كردستاني يعني افهمي ايش خدمتها كردواري ناكا جراجا او لفجرك جبوي خشي بك يعني جراجا عندي خلقي ما بس بري ابدان تشتكي جو او نزانن مساله شيا داخواز شيا يعني او خلق دويا دويري باش بتايبش بو خلكن هندري ولات بريز تبي جا بيويستا هر كردك لهر جهه كيكو كرد ليد مينن جرك بدنگ نمينن جرك رابن دنگ خوا بدنگ كي بلند داخواز بكن خلكن هندري وليت بتايبتين ها درجه هاتي داخستن بيويستا خلكن روجاواي كردستاني چه بكن چه جوان تي خواستن دبي دمي تايبتي خلق نل روجاواي كردستاني يعني خلق ما ايلو تارو ماربيا سايا سري كرياري اوي اداري چه ادركدل اوروبا چه هرما كردستان چه تركيا چه لبنان هر اردكي يعني بارا بازن اب برپرسياتي او هلگرن ايلو هاگا اب درگاتي گرتن اي نخوش لكار به معالجه خبك الفري نگار هر ود كسو كاري خورا سندان واجبات خراب هر واسا يعني ضررمند يكم خلق ما خلق رجاوي كردستان اب بادره نهر ما كردستان هر ما كردستان بالعكس يعني هرش دسپیکی و حتی ویگاوی و سرک بارزانی پیش همه دنیای با گود هر چند حکومت مرکزی ناراضی بود دوی وقتی دا سر دوره مالکی بود سرک بارزانی آشکاره گود خلک من وازی پیشوازی خلکی خبکم و بلات نازی پیشوازی بلات خبکم و سینگ خا هرما کردستان سینگ خاش خلکی ما وکر و خلکی ما صد هزار خواندن اخوات تمام کرد خیزانش برا پیدا کرد بده ايش خراجيان آوا كر ايجو كاري خلقي وخل رجع آوا كردستان بقى هر وصا خلقي ما اوروبا شي داخوازا ما بانكا مشبوي خلقي ما هر پارچه يا دنيا دنگ خو بگيرن دنيا اف كريان تنكن اف خدمتا كردايتي ناكا خدمتا كردواري ناكا اف همي اصلاً تني دشمني ما استفادش با كرياريات كان ام بهيفينش خلقي خو گو دنگ خو او شي دنگ خو بلد بكن خلقي ما مرات ما افيجو ضررمنده يكمن جفي كريار هذا بجوا تصرفات هذا بنا السبب پیدا کرنا فوضای کو هرما کردستان مجبور ابي درجه بگیره من هرما کردستان بو بصدم پیشمرگا رکن کوبارش بو روزگار کرنا کوباره من هرما کردستان بو چندین درمان و آلا و مختبر رکن چندین امبولانس رکن بو روش آوای کردستان من هرما کردستان بو من سرک بارزانی بو مانا اف پارتیا بو مانا حمی قواره هرما کردستانی و تایبت سرک بارزانی يعني تشتك نمايا پیشکش نکرش بوی خلقی ما و تجاه نکرد مرجی يعني سرک بارزانی حمی قوات بجد واجبه خود زانم اشخاص بین برای پرسیار بر هر کردکی دا قرتنا في درجه هي بس خازن همان بشاري أرسطي بريز منال بكم بريز خلق مال حميد دنيا دنجة خابلين كشفوي في مسألة مسألة بسكنه والراسية خلقنا بدنا خيار كثير يعني بله طبعا أخوة جهان دخل كان روجافاي كردستان لهر جهة كيكو كرد ليد مينين كردين روجافاي كردستان بتاعتي كل ديجي كريارين بكك جوانين شورشجر راوستن بتاعتيش بوي بكرنا في درجة بريز منال تيم جم توكونها بريز قوت عبد الكريم دخستنا درجه بالتنه آلية زررمند خلق روجاواي كردستاني هم ريا بازرگاني هم ريا مروفيك وخلق دچنوتين سردان دكن كسن نخوش بري خود روجاواي كردستاني هرما كردستاني بريز عبد الكريم بانغا خوجان خلق روجاواي كردستاني كل ديجيفان كرياران راوستن بدنگكي بلند لديجي بككي آليگرن بككي راوستن بانغا تا تچش خلق روجاواي كردستان بيجي بيويستا خلق روجاواي كردستان چي بكن
اول جبرگو پرسا کردی نم پرسا که بنگلاديش و صومال و کاتاستروف سری ما هاد ام پرسا بخنا پرسا برسیبونی پرسا که سیاسیه پرس هبون و نبونا هکر انسان کرد ملت کردکی داره به سیاست مدار و ریخستن و روشنبیر پرسا هبون و نبونه البر چاوی خونه دین امی نگار بن بگنه تقوناغا ایرو روش آرمانجا گو ایرو روش دجمنه ملت کرد بریا پکه و خیانت ددکه تو نبونا وقتی گو ایرو ام دوی راستی البر چاوی خودین وکی نمونه است خوان البیج مزمان وقتی گو پکه که جناب کرد کردستان سوریه ددبیجه دجمنه اساس و سرکی اردوغانا دوی داره دگرک پلان فهم بکی یعنی دخوازه گو تجماف تی روا دور بکی نه 20 میلیون کرد با کرد هنا دوزا کردان وی داره دوزا اوجران وی داره دوزا پکه وی داره نسبتی ما کردستان سوریه دا پروبلم ما دجمنه ما سرکی رژیم شامه و پروبلم ما شامه چاره سر دبی دوی پیشین وی راستی زلال بکن دو ایرو روز وقتی هر چهار پارچه کردستان مزینه هیوی و عمل باشور مایا دماغو پکه که ته دست دشمن دست ترکاج علی کی و حشدا شعبی علی کی و پاسدار جالیتی ترکیه و دخوازه گو باشور دستکفتیه گله کرد و هیویا گله کرد تک به دوی جوی درجی که ملت وینا زلال و دیار بکه دوی جارک دی ترکیه ایدی ام گوتنا براتیه گوتنا یکریزیا مالا کرد و ام واتشتا دوی براستی ام زلال و دیار بکن پکه براتونه پکه ریخستنک دجمنه پکه ارگانکونا پکه میتا پکه آجان دولت داگر کرا پکه هاتیا ریبازا کردایتی شر ریبازا برزانی به تایبتی دکه جبوی خاطر مافی کرد دور ببه جبر ایرو روش باشور او چاره سریا دوی خلق قامش و راستی فهم بکه گو پکه نبرای ندوستا دوی ملت اوروپا روشنبیر و نویسکار و سیاست مدار و بالتيبتي ريخستني سياسيات او حتى وكفي روجي هنجي ددليه دكن وهنجي اخافتني خوشك وزلال ناكن مسألة راستيه انه بكك تلافاتنا بوارناكي هيدي تلافاتنا بوارناكي قوتنا مظلوم عبد ايرو زلال وديار بو دبيجي بشتي صرصالي اي جوهرتن شيبن او جوهرتن او زلال دكي اي بشامير لفاتني بكي لي بمختاری قامش لو وعمود راضی به جبو ملت ربیجه وای ما مختاری بدست خست بانگا سیاسیه بانگ هشمندیه سیاسیه بانگ ضمیر و وجدانه گو ام کرد و کردستان هبون و نبونه البرچعب دینن بله زور سپاس جبو هر دو میوان ما برز عبدالکریم ایرانی اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه و شروکار سیاسی برز منال حسکوری ایرو هون میوان ما بون زور سپاس سلامت ابونوا سرحان عيسى بردفك انجمن ايزيدي سوريا دما بجداريه خود بولتنا اركي دراغهان كو كردن ايزيدي لعفرين راستي بن بيكرين تون دجالي تشيك داران و تي روشا ايزيدين تايبت ايرو روشا ايدين عفرين از سي بويار داويش ترى بيجم سي بويارن داوي قال لك خراب گوچي بونا بسر ايزدي هاتا يكجي ال12 مها 12 بريا سي روجا همولاتیه بناوی خلیل بطال سلموش گنده باسوفانه چاکدارک مالاوی دبدار زوره او زاروک خوا و پیرک خوا درباسی مالاوی بونا و چند ساله دوی د جیبه جیبونا و نهات خوازن بردنه و مالباتا کدن بینن بکن جیوی لوی خستنا الپیرکاوی خستنا و لخسواوی خستنا پیرکاوی بناوی زعفت سلیمان و خسواوی جی بناوی حلیمه لوان خستنا و بریندار کرنا و روشاوانی تندرستیانا پر خرابه و افکس بخوا فلسطینیه يعني او یک جوان اندام گروپین چکدارا و او گروپین چکدار يقول هري بجي بجيد بن از في انفورماسيون ددمتا و تماشاوان و ما مستا سير بيوان كسين فلسطينين شامي و مخيم اليرموك و وان درانا العفرين يجي بجيبونا وفان كريارن قريش دكن ابا بويارات الدوا دنهي هيفا 12 هذا يعني انا افي جامري بري ميجي اخبي قوت دوريك لشكري جروبك لشكري بنيفي شفي ساعات يكي شفي درباسي جندي غزاوي بونا قالك همولاتيه كرد الويدي قرتنا دنافدا 6 كسين ايزيدي يك بنافي زردشت عزيز بريمو جليل احمد بريمو عصمت حسن بريمو يك جماله كيفو يك جماله سليمان وتيسير صالح جموج هيفا سيابا قرتيا بويرا سيسيا ما مستشفى الشيخ اجبراي خورا بيجم كتشك قاصر 14 سالي يكج اندامن جروبين چقدار گو بسر جروبا ابو زيد
تي بيراوا بريا صالا بوري اف كسانا تقينا كده هاتا كشتن اف باياين وينا اف چکدارين وينا تجاوزي كچكك ايزيدي 4 سالي كرنا لي باشا باوي بي حسيايا ورابويا وغندي جيران لواندر كتنا جيرا قوتنا باشيش بابيرا قوتنا قوتي هاگر تميري هرا قلي ما بكا بيقومان اوجي چونا قلي كرنا خويا ديارا جيا كيوان لغندي سينكا هيا ما مستا انا روشا ازي نافي بريغو از ورم شيرو فكر ازي چن نافا بدم جنابيوا اف كسين جو كليارن خراب دغندي باسوفان دكن يك جي نافي محمد جمال او كس بخوي بو تجاوزي ويكا هولدانا تجاوزي اف چکدار جبل شمينه جبهه شامين ما مستبرز جريك دبردا نافي خو هرتميد جوهرن يعني بنركا بلا خو بدبان نافا محمد جمال ابو بسام ابو محمود الاعرج ابو زياد ابو راغب ابو يوسف ابو حمزه الغنام بسر جروبا ابو زيد درا و اف نافي قول خودكن يعني بهزاران نابل خوكرنا رخصنا به سینوریا تایبەت به مافی ڕۆژنامەوانان راپۆرتێک بەڵاو کرد تێدا دیار کرد کە سووریا یەکەمین وڵاتە کۆبنپێکردن دەرحەقی ڕۆژنامەوانان تێ ئەنجامدان. ڕێخستنا بێسینۆریا تایبەت bi mafê rojnamavanan raportek belav kir û têda rêzbendîkirina azadiya rojnamavanan li welatê cîhanê û ji mareya binpêkirinên bi derheqê rojnamavanan hata belavkirin. Di sala 2021 de 46 rojnamevan hatine kuştin û 488 rojnamevan li seranserî cîhanê hatine girtin. Evî yekemîn sala ji mareya rojnamevanên ku hatine girtin gihiştiye vî astî. Ji dema ku peyemnêrên bêsînor di sala 1995 da navan tomar dike, sala 2021 bihtirîn sala rojnamevan li cîhanê têne girtin. Ji mareya rojnamevanê jin yên hatine girtin 6 rojnamevan e û sala borî 37 rojnamevan bû. Her pênc welatên ku astekî bilind ji girtina rojnamevanan tomar kirî, welatê Sîn 127 rojnamevan, Borma 53, Vîetnam 43, Belarusya 32, Suudiyê 31 rojnamevan. Rêjeyê 65 li ser sedî ji rojnamevanên ku di sala 2021 da hatine kuştin, bi mebest hatine ermançkirin û tîrorkirin. Di sala 2021 da her du welatên Meksîk û Afganistan weke du welatên herî metirsîdartirîn li ser jiyana rojnamevanan e. Li paş wan her du welatên Yemen û Hind tên. Her wiha di sala 2021 da 65 rojnamevan li seranserî cîhanê rehîne hatine girtin. Beramberî sala 2020 da 22 rojnamevan bû. û hemî rojnamevanên ku rehîne hatine girtin li sê welatê Rojhilata Navîn in. Sûriya 44 rojnamevanin, Iraq 11, Yemen 9 û rojnamevanekî Fransî ku li welatê Maliya weke rehîne hatiye girtin. به بۆنەیە دەربەسبوونە هەی ساڵان بەسەر بنچاوکردنا ڕاگهانکار فەرهاد هەموو ئەنجومەنە سندیکای ڕۆژنامەوانên کوردستان سووریا داخوایانێک بەڵاو کرد. داخوایانیە خۆدا ئەنجومەنە سندیکای ڕۆژنامەوانên کوردستان سووریا گوت لە ڕێکەفتە 15 مەها بەرچلەیە ساڵە 2014 ڕاگهانکار فەرهاد هەموو هەفکاری وی یێوێنەگەر مەسعود عەقیل لەسەر دەستێ تەرۆریستن داعشێ هاتنە بنچاوکردن. پشتی دەربەسبوونە 11 مەهان مسعود عقیل ده انجام پفگوهرتنا دیلان ده نوبرا داعش و یپگی ده سربست هات بردان. هروها ده دخویانی سندیکه دهاتیا کوجوی روژیو و حتی وکا ایرو. چارانویسا فرهاد همو نخویایه ریببریا پیده بر پرس دبر اشکره کرنا چارانویسا راگهانکار فرهاد همو. بله لسر في مجاري رادوستن بريز عمر كوتشري نقيب سنديكاي روجنامەوانên کوردستان سووریا لەگەلمەیە. برێز عمر هەبدەما te baş be hey sal li ser binçavkirina rojnamevan Ferhat hemû derbas dibe ji ber çi hetenha çaranivîsa wî nediyare. Tu zanyariyek berdestê we heye ku çaranivîsa wî çi ye li ku derê ye cemkê kerem bik. زۆر سپاس ji we re lava دەستەوە خۆش حقیقت یعنی بار وەکە vî demî ez belkî saetekî telefônum bi ciya berêz Ferhad hemû re min telefon kir yani wextê 2019 wextê Bagoz rêzgar bûyî ariya vî pê Derezorê yani hinek wan umerayê Daeş gotibûn قواتê qesed wan inu
ماديتية موجودة يعني حتى براي ويجي أراسي جمرة قلت تليفون كر يعني ويروجي أمدوجي بهولو هبرار من لسان سر في توكي يعني السوزن هاتبون دانين إنه بشتي 2019 بشتي وقتي بلده باغوز هاتي ازگار کرن إنه جارسری کی معلومه کی ببینین سر روشا جیانا حوالی ما فرهاد طبعا فرهاد اندامي مجلس مي انديكار مباني كردستان سوريا بو و 2013 الكونغري الهوليري للتركات يعني فجبي اوي براستي حتى انها لابا تو او شربيجم او تو او يعني زانيارين يعني مؤكد القلمانيين ام يعني تر تشتكي بأسين وامبير ام بهيفينا انه براه بالما حتى انها ساخلم به حتى انها ساخبه بس حقيقات وقمت بناخذ جيبوتي يعني امد بينن انه وقتي عين جهاتي قرتن بري خداي تلعلو او بالكم هبيلك شيء كان بدهام الهادره حميد دهام الهادره او منطقه بن باندورو وجارسريا يبقى كده ابو يعني تشلو او مجموعات يا اخويا كري وكشكي جيبا وتقيان وهات نويدري وقرتن ابجي برسك حقيقه يعني باش هون بنن كيبر برسد بر اشكرا كرنا شارن فرهاد يعني حي صال هاتي بنشاف كرن هين شارن فيسا وي نت زياره كيبر برسي سركيه بر اشكرا كرنا شارن فيسا او يعني حتى نهاجي لابا حتى نهاجي امراء مظن تنظيمات داعش تروريست انا نهاجرتينا الزندان قصد دا يعني كما او بشواكي قرمي يعني ناخذ طلباوا ناكن يعني طلبجوا ناكن انه كا مصيري في خورتي تشيا حتى انها ابجي برسكه وابجي وقلت اشاركيا استفهامك البرب سكنه كما يعني كما بشتي يا زهيبه مسعود عقيل هذا بردان او جيب صفقه عشائريه نابينا قواتي بيجي وتنظيمات داعش وعشائر عربي كما مسعود بردان وكما او نهات بردان يعني ماقي او جهتا يا قسدي يا بكي يا اختي يعني وقت او مداكشه نابينا كرن يعني وقت تبادل اسرى كرن يعني ماني قريب انه تشار كسن دنجي داعش بدنا وفرهاد فقرين شما بحروجانا امد بيزن خلكي داعش ابي بحروب بدهاو بيستاتين بردان وبشواكي ارزاني وبلاشي يعني بي فايده بمقابل شما انا قريبا انه في خورتي هجيج يعني رزقار بكني يعني شوب هاتبون بشتي وقتي يعني بشتي وقتي باغوز القربو هاتبون جمالا جاوي قلتبون انه خلاص باروجا امر ورا اخبارك خوش بين وامي فرهاد بخورا بين الجنة وتبون جا كافر هاد يعني وحتى انا هات سوبر 7 هذا توشي اراس صفحه خدني بسانتبو اراسي براي فرهاد انه يا اخي ام دعوتك نج قسد ام دعوتك نج تحالفات دولي يعني حبيمانيا نف دولتي انه كانت تدخل بك ان هي امراء داعش ناب لبي ودانا الهولي وغير مخيمات يعني شما هون برسبان شبو دما كودا خواز لوان هات كره دا خواز الكيات كرن تقول جوان قلت بري نها ده اراس بيسان قلت وام تعودكن دياره يعني دياره تشتكي دسي ودانين دياره يعني هم هر وكا براوي او بيجن فرهاد طاقه لافا فرهاد هي حتى انها سرجيانا خويا يعني الجيكيا الكيدريا يعني كما يبكي كما قصد يعني ويجي ناشي جاوي ناكي ويلي خورتي بناقرين جمع اهلوي يعني ابجي يعني استهجانا كان هري ما ظنا يعني بله بس دخازن ناس بكن فرهاد الكويدريه صاغه يان بري دانين جهه كيدن بتني مالبات نها دخازن جوان ورا بشتراس كرن فرهاد بتايبتي الكويدريه برز اگر ام بحثا روجنامه‌وانان بگشتي بكن هم لنافچین بین دستی رژیم ده هم لنافچین بین دستی ریبریا پیدیل روجاوای کردستانی بنارینا تا روشا روجنامه‌وانان بگشتی لهر دو نافچیان چاوای تو چاوات خوینه اگر براودیه براود يعني لافا روشا روجماگریه سرانسری سوری بنجي يعني تمثيلات قرن بورده حتى
حتى وك رجاء إيرو يعني بيك نهت يعني نشر سربو يعني وخاصة قالك واري رجما قريه سراسري سوري باشكت ويعني مديت انه تسجل يذهبون تشين وثوره وبعث يعني اجتهادنا حافظ اسد سرحكم وبعث يعني تكسي روجمافان يد قريبون بيشتغلون وي قريبون رايك خويا يعني اوبوزيسيون بيجن حمي هات تصفقرن وهاتن اعدام كرن وهاتن يعني بنشاف كرن وقالك جواب بازدان نمان يعني تروشا روجماقريه السوري بشويه قشتي قالك شي صار اولو لوازم نخوشه بجار بيشتي شورشا سوري 2011 هرب خاطر بو يعني جبر انه السوري بوكا هولا كما ظن براكوجي هولا كما ظن تصفيات حسابات قلت جهبرا كرن يعني فكسي روجمافان في حربه هذا وحمي حرباجي طبعا نبس السوري دمينن انه كسن سلاحي او قلماوانا سلاحي او كاميرا وانا يعني نكارن بنباني خراب كاميراسي بجروشا روجمافان لسرانسري سوريا دمطرسيه ديا يعني هر دم تم ارمات كل هم جاليه بيدي هم جاليه ريجيم يعني دبن فشاران روجمافان ويتشاو قالك جراجم قلت يا ويتشاو راسيا قالك جرام قلت يا بله قالك جرام قلت يا لافا قالك جرام قلت يا حقيقه يعني نقل كي ولو دوره اخلاقي فادي وانه ايرو تشكس رمضانيه ندوي دائره ودا ننيزيكي ارمان جنوي اواكسانا يعني اشكنجبكن وتحنا حفتادا وطانا بجماعه بابجن ويا لي حدودا حقيقات يعني حتى بري ذهبه تقريبا تخورتها بالما يعني تخورتها بالما برزان يعني اركيا وخوري صالح احمد او جهبالي كما اول رمضاني كردستان كلنا تقريبا صدر جامان حفسيدا بسجود سبب يعني ايرو تشكسي نزيكي واري نتوي كردي نزيكي تبقى سياسيه كردي بك هم انا هذا مستهدفه بلا خوجه بناكن بل زور سپاس بو نقیب سندیکای روجماوان کردستان سوریا بریز عمر کوچر ایروت میوانی ما بو لسر به بابتی گلکی سپاسیاتت کن شبا بوريج ماريك تروريستن داعش إريشي سر جندكي كردان لسينوري ناحية شوانيا بسر كركوكي بكرن درنجيا شبا بوريج ماريك تروريستن داعش إريشي جند إسماعيل بقي بسر ناحية شوانيا بسر كركوكي بكرن شارو بفتون دنافرة تروريستن داعش وخلكي جند درست والجوريكو هاتية زانين تروريستن داعش جبر بهزبونا برباني كرن جالية خلكي جند و رافيان بله تماشاوان برز و کم دیگه داویا نوچین خو برای داوی هاتن جارا کدنزی سر نوچین پیراد بین. پشتی ایریشا پککل سر درگاه پیشاوری برپرسی خلاصی نوریا پیشاوری گوت پککت برگرتنا درگاه ده برپرسه. به بونه درباسمون های سالام سر بنچافکرنا راگهانکار فرهاد حمو انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا داخلیان یک بلاغ کرد. شبابوری تروریستین داعش ایریشی سرگندکی کردان لسینور ناحیه شوان یا بسر کرکوکه و کرن. جارکدن گروپ انچکدار گندوار عین عیسا تو باران کرن. والیکاریاتی مارکه گشتن و چند جورا هاتا پیشکش کرن تا بولتن کدن ببینید خیلی خوشید.